السلام علیکم سنگتاں چون شما ہر کجائے وش و وش آل باتے بلوچی زبان جوانی و وشتوار گوشندہ استاد خلیل سورابی اب صوت عید وشیانی روچہ شنگ بنتے صوتانی نامی نگاہانی دروشم یہ صوت ندراں اختر محمود نامہ صوتانی زیمرکار جاوید نیادیں بینجو طاہر بلوچ و بانسری داتک ساجد علیہ ردم عتیج بلوچ مکسنگ کتگاں جاوید نیادہ اور ریکارڈنگ بستگاں سازگر اسٹیڈیو کوگیدان کیچا وہ عاصم منتواری عامر کریم جمیل عبدالقادر خالد عرس زیاد شاہد شاہد اورماڑا شادوست النوید کوچ سروس گوادر اور ذیشان البلوشیاں خلیل سورابی اپنے صوتانی لڑچو ایوڑائیں اولی صوت ابو نکرزاں شاعر عبداللہ حابد طرز جاوید نیاد و خلیل سورابی دومی صوت ترانگے آسا شاعر محسن جلال طرز محسن جلال سیمی صوت منگوں امسر امراہاں شاعر خالد عرس طرز اقبال یار چارمی صوت آسے دریا شاعر ندیم اکرم طرز ندیم اکرم و نواب بلوچ پنچمی صوتیں ظہیراں آسے شاعر اختر محمود طرز اکرم امید ششمی صوتیں شتک دوستیے شاعر عابد رحیم طرز استاد جاڑک بلوچ ہفتمی صوت ایالانی موسم شاعر اشرف ظہیر طرز اشرف ظہیر اے صوت خلیل سورابی جندے یوٹیوب چینلہ شنگ بنتے ہیں سلامت باتیں اج غم مگنداتے منشو میں کستر وقار ہارون وقار میں یوٹیوب چینل عبداللہ امام یوٹیوب چینل لائک شیئر سبسکرائب علم بکنے